ISTV की पाव मियंग ताबीर बसंगु तराम नोकचरी अहन बदा मरोय पाव आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ngasi फावबदा कैंडिडेट तरे न मिरेप चे बिसनख्रे लागिबा लोकसभा मिखल सिदा मणिपुर पीपल्स पार्टी न बीजेपी की मिरेप दा सौगन पवारेप लौख्रे अमदे शर्मिला दा कांग्रेस यावहनब हाइखिबा लेते हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना पामुसिंग द फोंदोख्रे पाव संदोरंग पिजरी लाग्रिबा अप्रैल मापलदा अहनब तांक की ओइना पांथोकदौरिबा इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मिखल गिदमक ngasi फावबदा मिरेप चे कैंडिडेट तरे ना पिसनख्रे ngasi की ओइना नुंगथिल पुंग अहुम फावबदा कांग्रेस की मिरेप थांगसो बाइते जेडीयू की लैंड गांगते अमसुंग नागा पीपल्स फ्रंट की सोसोलोर होगे नॉमिनेशन फाइल तौखे हाना तृणमूल कांग्रेस की किम गांगते एनसीपी की सी डोंगल बीजेपी की प्रोफेसर गामुमे कामे अमसुंग इंडिपेंडेंस मिरेप ओइना मनी चरणमे की मिरेप चे पिसनख्रबनी कांग्रेस की ओइरिबा थांगसो बाइटेगी नॉमिनेशन पेपर ngasi थौबाल की डीसी ओइबदा नतना रिटर्निंग ऑफिसर सु ओइरिबा टी रंजिता नॉमिनेशन पेपर पिसनखे नॉमिनेशन फाइल तौबसिदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखांगम एमपी डॉक्टर टीमैना मिनिस्टर एमएलए सिंह अमदी कांग्रेस की ऑफिस बेयरर कयासु सरुयाखे मिनिस्टर फ्रांसिस नाजोकपा एम ओकेंद्र हिल एरिया कमिटी की चेयरमैन चार्ल्टोलेन अमो अमदी एमएलए विक्टर कैसिंगना थांगसो बाइटे की नॉमिनेशन पेपर मरी प्रपोजल ओइन पिसनखे थांगसो बाइटेन हाइखे मागना एमपी ओरिंगैदा मणिपुर की चौखा थौरांगी पाइखलम थबक सिंह हौजिक पाइपलाइन द लेरे अमुखना एमपी ओरबा मतुंगदा लोइसनब होनगनी प्रजा सिंगी अनिंगबा पांबगी मायोक्ता थबक तौरोय ऑपोजिशन पार्टी की वाफमदा प्रजा सिंगना थाजबिगनु सेंटर द यूपीए की अहुमसुब सरकार सोइदन हलखिगनी A number of social evil like corruption, everything. The UPA government said they are trying to stop it by initiating a number of legislation. There is a Right to Information Act, Lokpal Bill, this and that. These are nothing but to curb corruption. If the government of India and the people of India wants this kind of clean government, they should have installed that clean government in the center. That is the UPA. My priority is what the people of Manipur wish. I have to convey to the center. रिटर्निंग ऑफिसर ओरिबा डीसी थौबाल तिरंजितना लाग्रिबा मिखल असिगिदमक सेम साबा लोइरे मियामना अकी अखंग लेतना थोरक्तुना मसा मसागी भोट थादबियो मिखल असि माइ पाकना असोयंगाम याउदना पांगथोकपदा मतेंग पांगबियो हाइकी 16 लोकसभा इलेक्शन 2014 की vote winner and outer sida bi tawda election sida ka miam thopiraga maruina ai outer la iba is a aro ai bi voter miam la thopiraga hanaki vote sida ashoyanga mi yaudana apagi ya pra yam transparent with the free and the fair of poll ama oibo questions hai so issue the prafna thamjaye aduga mayam su cooperation bi हंदक की लोकसभा मिखल असिदा इंडिया की ओइना ख्वाइदगी लीरबा रीजनल पार्टी सिंग मनुंगदा अमा ओरिबा मणिपुर पीपल्स पार्टी ना बीजेपी का चुंगसिनदुना आउटर अमसुंग इनर की बीजेपी की मिरेप सिंगदा सौगन पवारेप लौख्रे हिरम असिग मरी लैनाना बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह अमसुंग स्टेट प्रेसिडेंट टीएस चाउबदा चेरोल अममम एमपीपी की प्रेसिडेंट एम शोभा किरण थाखरे चेरोल अदुदा एमपीपी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट केंद्र प्रेसिडेंट अमसुंग सेंट्रल कमिटी की मेंबर सिंगे अपुनबा मिफम अमा ngasi पांगथोकलबा मतुंगदा बीजेपी दा सौगनब वारेप लौबनी इलेक्शन असिगी एनटीए की मैनिफेस्टो दा तोंगान तोंगान बवाफम मंगा यावहनब सु तक्सले वाफम सिंग अदुदी मणिपुरना इंडिया दा लिसिंग चमापल निफुगा मापन गे अक्टोबर 15 दा मणिपुर मियाम ग लोइनन तिनखे मरमदुना पार्टी असना मणिपुर की अक्टोबर 15 दा लैखिबा अदुमक ngaknanaba लेपले पार्टी असना आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स एक्ट मणिपुर की लौथोकनबा होनगनी इनर लाइन परमिट चनहनगनी मणिपुर की सेंजा थुमजा मसुंग लाइरब मुथनबा एमपीपी न लेपले अमसुंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ता मणिपुर चलहनबा एमपीपी न लेपली हाइबे यावरी बीजेपी का चटनी नगदौरी बसिगी मतंगदा हयेंग बीजेपी के पीवी आचार्य यावना अपुनबा पावगी मिफम अमा ऑफिशियल ओइना लौथोकलब याय हाइरे नाकलमरोमदा रीजनलिज्म थादोकलमलगा नेशनल पार्टी अमदा सौगनबा पार्टी असना लौरिबा फिरेप असिदा पार्टी मनुंगी ओइबा अचौबा इरांग अमा लाक्लबा याय हारि मणिपुर के आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स एक्ट लौथोकदबनी हाइना चरा हेलिबे इरोम चनु शर्मिलादा कांग्रेस याउननबा हाइकिबे लेते हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोख्रे
ngasi outer ki MP Thangso Baite gi nomination file tobagi thorong ga mari leinana paumi singa unabada waphamasi magna phongdokhibani je minister na makha taraduna afaspa lauthokna bagi damakta magna chara henduna leiba sinungaite masigi mahutta punna law and order gi phibam phagatna ba hona minaduna ek asi atopa mafam singdagi su lauthokna ba hona mina siai ba waphamdi Sarmila ga unabada phongdoklamba lai haiki ma chara hen ba haidra fasting taun leibese adu masi khoi su yamna nuai ke aduna nang se chara hen mai mahuta break tawro tholo khoi no hoi yaw na honaraga loino order se hujik leiba situation loino order ji hen phanuna ba armed forces special power act se makhata na lauthokpa yana ba khoi hona minasi na adu di haram yai mon Paumi Singh hangba wahangi paukumda Chief Minister na MSCPSC Congress ta merge tawrak lagani haibagi waphamasi housing maki di laitre Congress party ki oiba development adudi matam khara ngaiminatuna yengminasi lakado riba tarataruk suba lok sabha mikhal asida Congress ka lamba tawna ba yaba mirep leite haiki housing faudi akoi da madugi chapchaba information laitre hayeng madu lairakanda any development lairakanda kin contest huji mati koi haiba ngamti akoi thajau koi soi kani si Sarsar Bharat ki makhada electoral literacy and management ki matangda master trainer singe training program amangase Babu Parada laiba Directorate of Adult Education Department ki conference hall da pangthokrai State Literacy Authority Directorate of Adult Education na State Research Center Nehu Silong ga punna sinduna pangthokiba hongdokpagi thoramda Chief Electoral Officer Onabakishore Adult Education ki Commissioner BB Sharma SLMA Manipur gi Member Secretary Abdul Salam amadi SRC Nehu gi Director Bilal Tanpia yauna District kayadagi lakpa Master Trainer Singsu Sarugyaki Resource person kayana electoral literacy and disaster management ki matang da wafam kaya khangan ke Bilal Tanpiana Manipur asti India da adult education ki lamda achokba thodang lori hai ke thoramadu ga mari leinana convergence theme under interpersonal media campaign haibasida wangang ke Chief Electoral Officer Onabakishore na electoral literacy ki matang da master trainer singi training ama pangthokpasina mikhal da achokba mateng waikani Lagliba Mikhala Sida Miam Pumna Magna Sarwiabiu, Manamaka Taraduna, Aina Ishasi, Yam Namaru Beni Kalaga, Tabaktobutangai Fade, Matamatuda, Tabaktobuki Mahayadu, Soidan Pangani. Handaki Lagliba Mikhalda, Miam Pumna Magna Sarwiabiduna Mikhalasi, my Pahan View, Fondoki. The voters and asking them to come out and vote at the election. And if we elect that kind of legislators who are not interested in legislation, but they are rather interested in promoting their own interests, promoting the interests of the party, promoting the self-interest, and only trying to use their powers from the others, by trying to malign or trying all sorts of means, to come to power. So our appeal is that our master trainers have a big role to play. Let's not belittle ourselves. India ki mafam amatada chakamari panba gari da tinted glass siznaba yaro haina Supreme Court na athingba thamkibagi matungina Manipur da su tinted glass siznaba yaro haina police na paikhalakpa thabaki manung chananga se beti rota drive sa thakre tinted glass napa gari singda natana gari ki che chang sudaba masung helmet uptaba mioy sing phaduna file chen ke drive asi impal gi maru eba mafam kaya da traffic police na Manipur police ki matenga loina na chathake lambi da tinted naptuna lakpa gari kaya police na check tawbaga loina na segai ke numitungma matung pung taranithoi makhairom taba matamda tinted glass napa amuba machuge Honda CR-V gari ama lakpada drive chathariba traffic police ki kangbuna khamlaga gari ki glass ta napliba amuba plastic set naba khanghan ke gari aduda tonglakpi nupi amana lauthokpa yaroi haina khangalakpadagi 7 MR gi deputy commandant oibada natana Imphal West district ke traffic police ki thabak thoram sing yengsileba Victoria ga awayakhum taunake tungda gari adubu thorpa driver adu police na pharaga pukhi
Amaromda hojik Manipur da chawchang khara amadi makhoi gi macha masu singna thoriba gari ayambada tinted glass siznari asigumba kaya singa sidi mari leinaba singna khangsin usinadana leibugum tawri Thasigi tang taraga Nepal da Thobal khunau dagi leima pokpam ningol moirang them ongbi Monesori Alice Monica mapurebe mayum da thoriyanduna siram kibadu chingna ningai oi Jenaba Mio Sing Matik Jaba Zerak Pio Haina Manipur Press Club ta Paugi Mifam Pangtokre Paugi Mifam Atuda Saruya Kiba Mishi Sigi Matang the same Kiba Jesigi Majin Jatpa Mio Amana Asigumba Mishing Asi Manipur gi Miamna Losinduna Thamba Matam Natre Miam Mamang the Pongna Zerak Pirabadi Matungda Amuk Thorak Loi Haike Monesori gi apokpa manithoina mahaki machanupi hatoklaba matungda thoriyan sinbibani misi asida chenaba mioi sing matik chaba chairak pibada miamna mateng pangpiu haiki ngasi numidang pung 3:35 rom taba matamda more gate number 2 gi manakta leba hotel amada sakhangdaba singna mioi ama nongmaina kaplambadagi laikanakre thaudodu da soklaba mioi adudi Prakash Mina kawi mahak hotel asida thabak tawbani ganana mahapu nongmaina kaplam libano haiba hoje phawgi oina khangbangamdri Thasigi tara Nepal da Monica Kobi nupi ama thori anduna sirambagi matang da nupi mayum amasung nupa mayum gi mioi singna tongan ba khongjang sing changsinakre Thobal bamo lerakta leba nupa mayum gi mioi singna DC office pawba wangang da ba release chatkre mara leba mioi dandi PC adubu achumaran khangdana achumaran puthok triba pawba awaba taraba nupa mayum laikai nangak sengani mara leram labadi laikai dagi tanthokani hari nakalamromda Thobal khunau gi nupi mayum gi mioi singna su misi asi chingnei halaba matungda thoriyan sinbani thaudoksida chenari ba mioi khudingmak Chairak Pio Haina Thobal College Gate Maya da National Highway da wakat mifam chathaki Central Government ki employees sing da tare suba pay commission chanana ba thorang lokhat khraba phawba Manipur gi employees sing di taruk suba pay commission gi khudong chaba phawba mapung phana phangalamdribasi laibak thibani haina All India State Government Employees Federation gi Senior Vice Chairman ex MP Sukomal Sen ngasi M2 amasung MGO gi JSC gi office pangthokba paumi singa unabada phongdokre paumi singa unabadu da JSC gi thaupuba singsu sarugyakhi Sukomal Sen namakha taratuna hiramasing matang da Chief Minister Okram Ibobi amade Chief Secretary ga unarubada JSC gi dabiasi maram chaba oirabasu chapchana thabakta onthoke haibagi thajaba thambagi mahutta Lok Sabha mikal loiraga yengsinge haiba wafamasi peningai oide haiki Here it is a state where nothing was done. So I raised this issue to the Chief Minister. You said also earlier, Chief Minister. They said it is financial difficulties. It is my experience I told them that whenever I made the Chief Ministers of the affluent states like Gujarat or Maharashtra, World Poetry Day ga mari laina ngasi Manipur Press Club ta Elangbam Nilakanta Festival pangthokre Saita Thobang lupna sinduna pangthokiba thoramadu da Manipur Saita Parisad ki President Professor E Dinamanina athoiba mitunglen oike lamdamasigi aibi kayana Elangbam Nilakanta gi maramda saireng saidinaba masu pangthoke thawanga mari laina na lupa lising tara yauba Gopal Sharma Award Professor Dinamanina and Kunjamohan da khusnaki Minor Irrigation Department ta thabak tawriba wakcha samasong master role simi singe phangpham topa khusuman pitokpagi wafam chapchaba khangtriba makai election gi oiba thabak thoram natana atopa thabak amata pairoi haina khongjang changsinba hore haina All Manipur Minor Irrigation Department Employees Association na khanglagri Technical and Cultural Festival Augre Lisingani Taramari Ngasidaki NIT Manipur Tagel Pata Hokre NIT Manipur na sindura pangthoki ba hawdokpagi thoramaduda Manipur University gi Hana Vice Chancellor Oiramba Professor C Amuba Technical Education ki Controller KH Raj Sandra NIT Manipur gi Den Dr KH Manglem amasung NIT gi Registrar RK Lalit na maroiba miyo sing oina sarugyaki Thasigi tangkunga mari forward chathagadaba festival asigi manungda cultural show quiz competition debate amade painting competition yauna masana kayada athoi hen tanagani hairi NIT Manipur gi convener and Bisorjit na festival asi technical education da hen phagatna bathoram amani haiki main theme to impart quality education and spread the technical and education to all the people of India as well as mainly focus on Manipur state. Ogri festival that consists of technical and cultural festival.
याउसंग मनुंगदा IMC की ऑफिस तगी सिजनबा याद्रबा गाड़ी सिंह लोन चिंथोकलंबदगी सिटी पुलिस ना रिकवर तौख्रे ऑफिस असिगी स्टाफ रूम दा सानै युनैरंबगी पोलम कया लेरंबा थिंगनरे हाइना ऑल मणिपुर म्युनिसिपल काउंसिल कोऑर्डिनेशन कमिटी की सेक्रेटरी PS चाउबना पाउमिसिंग दा फुंगदोख्रे ngasi IMC की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमादा चाउबना मखाताना गाड़ी चिंथोखिबा सिगी मतंगदा मिटिगी लुचिंगबा सिंगना IMC की चेयरपर्सन दा हंगबदा गाड़ी चिंथोखिबा सि महाकी नॉलेज लेते हाइ याउसंग मनुंगदा IMC की ऑफिस तगी सिजनबा याद्रबा गाड़ी तरहमदोय चिंथोखिबासी हौजिमा काउंसिल सिगी मखादा लेबा एम्प्लॉई सिंग खोंजंग चंगसिंदुना लेबना कमिटी दा चिंगनरकपा याबगी ओइथोकपा लै हिरमसिंग मतंगदा अथुबा मतमदा चेयरपर्सन दा सेंगदोकदबनी हाइखे लोइनाना इंग लिसिंग अनि तरहमदोय गी डिसेंबर 13 तगी म्युनिसिपल काउंसिल की मखादा लेबा स्टाफ सिंग तरुक सुबा पे चनालु हाइना खोंजंग चंगसिंदुना लाक्ले कमिटी की खोंजंग असी तालिब दाबी फंग्रिबा फावबा हंदोकपगी वाफम लेते हाइकी चेयरपर्सन की कॉलिंग न हुरिब्रा नत्रगा अनदर अतोप मीन हुरिब्रा चेयरपर्सन लमोयना नंग कंट्रोल तोबनी न एक्शन लोबियो सिन नत्रगदी अखोय स्ट्राइकर सिंग ताइनर को याबगी अखोय चिंगनबल लै मरम अदुना अथॉरिटी ना मदुगी एक्शन लोबियो सिन मार्च थासी मनुंगा ऑल मणिपुर म्युनिसिपालिटी चेयरपर्सन मापनजी कौरगा मा टेबल तौरगा अथु मतमदा 6 पेज गी मतंगदा खनरगनी हाइबगी इंश्योरेंस अमा खक थंबिरे अदुगा लोइनना अदु थमकपदुना अखोयसु अथु मतमदा खनबियु हारगा अखोय थोकजरकपन चेयरपर्सन ए निमाइना थौदोकसिंग असिगा मरी लेना महाक मसाना मतम खरा सुती लेरिङैदा गाड़ी सिंथोकपगी थौदोक असि थोकलंबनी हाइरिबा गाड़ी सिंग अदु ऑक्शन लौनबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट की अयाबा ngaiduna लेरिबनी थौदोसी मतंगदा FIR चंदुना मांगलुरबा गाड़ी सिंग रिकवर तौरमले वाफम असि लो कोर्ट यौरबनी ना महाकी ओइबा थोइदोकपा मोट पिनिंग दे फुंदोकी एम्प्लॉई सिंग दा हाइजरिबदी अमुक्ता अखोगी लाचगरुबा फमजिन गजरुबा इनकम जिंगसे कया भावनो दु येंगा गवर्नमेंट दसु अखोइना इलियो ऑक्टोरी पिसासी हेंगपियो हारगा मदुगी केनो सिंसे आई हजना वंथंगा मसीगी आइगी चाकचाबा लेना फाइव पेपर स्टेटस केनो से पुथोबा मतुंदा मखोइदा 6 पेज पीगे हेना आइना मदुने हेरिकॉन सिंधुना चाही खुदिंगी पांगथोक्तुना लाकपा खंगमिनसी इरमदम क्विज कंपटीशन हंदक चाही की सुमंगारक सुबोइना हेरिकॉन सिंधुना इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट थौबाल अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पांगथोकनबा सेम साखरे कंपटीशन असिदा क्लास 9 दगी 12 फावबगी ओइबा महैरोय सिंगना सरुक यागनी हाइना हेरिकॉन खंगलकली चनुरा लमचिंगलैंड कंगलेपाक CLK की कुनगमाथोय सुबा मपो कुमन थोरम पांगथोकपगा लोइनाना तेरादा लेबा चिल्ड्रेन होमदा बॉय कॉलम अमदी अचाथक यंथोखरे कुमन थोरम असिगा मरी लेनाना CLK की प्रेसिडेंट TS तंपाक लेमना चनुरा लमचिंगलैंड कंगलेपाक असि लमदम असिदा लैरिबा नुपियोबि सिंगे सेल थुंगी फिबम फगतहनबा पांदमदा लिंखतखिबनी अदुबो लेबा के अरुबा इशू कया लाकपदा माइ लेदुना चेनबा यारक्तबदगी नुपि सिंगे सेल थुंगी फिबम फगतहनबा होनबदा नतना लेबा की इशू सिंग दसु सरुक यातुना लाकली तुंगदा लाकदब लेबा की ओइबा थबक थोरम कया दसु सरुक याकीगनी फोंदोकी मणिपुर दा लेरिबा सिनेमा हॉल सिंगदा मतम चुपगी ओइना अथिंगबा कोमथोकले हाइना आइना थिंख्रबा KCP गी पोरे मैते लुक की पब्लिसिटी सेक्रेटरी मालेम गानबा मैते न थादोरपा चेरोल मन खंगलकली ममांग चाही की अक्टोबर 3 दा NIA ना गुवाहाटी दा वारी सानसी हाइदुना कौरगा फाजिंदुना थमलखिबा वांगोई केंद्र की MLA ओइरंबा सलाम जॉय थादोरखरे ngasi mahakpo इम्फाल एयरपोर्ट दा वांगोई केंद्र की mahakpu saugatpa miyamna haraukta yamna okre ngarang NIA court na thadorklaba matung asi Ministry of Home Affairs ki JCO amana luchingba mioi ahumna puraga lakhibani salam joina paumi singda mahakana gumba lalolup amataga mari leinade mahakpu phadringe ki mamangda Imphal da leiba NIA na unasi haibadagi anirak ahumlak unake madu matungda Guwahati ki NIA na unasi harakpadagi mamang chahi ki October 3 da Guwahati da chatuna NIA ki office yorba matungda mahakpu phare hai ना खंगलपने महापु हंदक फारुबसी राजनीति की खुजिल थौरांगी है कि आई कोई करे थारे पॉलिटिकल एसोसिएशन तोंगना लौतुनरगा आई कोई आई मांगना बहोना बनी अदुबु इसोर लेबनीना अचुंब लेबनीना अदैगा अदुगी मथक्ता मणिपुर की प्रजासिंग नाइबु नुंसिबिबा अमदी लेरिबा वांगोई केंद्र की प्रजासिंग हेन थवा याउइबा असिना मरम ओरगा जय महाभारत पार्टी मणिपुर स्टेट यूनिट सेमगलोइना ना लागलिबा लोकसभा मिखलदा इनरगी ओइना सिंजमै चिंगा मखा ओइनाम लेरक्तगी ओइनाम जोतिनबु मिरेप ओइना थागलगनी हाइरि
ngasi nungthil pung mari makhairom taba matamda chingmairong MBC mamangda Honda City car amaga diesel auto amaga thingzinabada mioi ma soktuna laikana khre Malemgi aina miyoibagi hak ngak selibagi matangda nongmugi oiba khananenaba mifam ama Bisnupur district ki thamna pokpi da pangthokre Thawamasida United NGO Mission Manipur gi consultant oinam Jugeshwar amasung HRA gi member W Basan Susaryake Northeast Dialogue Forum FBYE amasung NLF thamna pokpi na sinki ba mifam asida international law amasung afaspa gi matangda akhang hi singna resource person oina wangangki Rotary Club of Imphal Polo City na Sinduna State asigi angang singi mahitambagi housing orba pibam sing khanakrai Hotel Imphal da pangthoki be thoramasida international president ke Banerjee su saruyaki Manipur de ihan hana lingkiba assembly gi ihan han ba deputy speaker oirambada natana maitai lining chaukhana bkhona ramba laikhidraba takhelamba bokul gi chamaga taratare subaning sing thoram kontha khaba mayai lekai da pangthokrai maitai marupna sinduna pangthokiba thoramasida DG ke Imphal gi program executive Mani Babu Lingma ba maitai maruki president Seram Joy Kumar hana gi president Khoirom Kerani advisor Soyam Awangamba masung ngangom modon su saruyaki Manipur Dramatic Union MDU na Sinduna numit mangani chathagadaba traditional play singi festival ngasidagi union asigi holda hudokrai hudopagi thoramda kala khetra gi director Haisnam Kanhailal art and culture gi director Dr K Sobita Susaryake MDU gi general secretary TH Tankeshorna union asigi Ariba Drama Singh Hauziki Matamda Tangai Fadana Utpa Mathau Tare Khanduna festival asi pangthokpani haike tungda Ramer Sumati haiba play utki Writers Forum Imphal Ministry of Culture gi makhada numit humni chathagadaba literature dance amadi music ki festival Jain Manipur Dance Academy gi holda hokrai Thawamasida forum gi president A Kumar Sharma professor M Tombi academy gi director L Opendra Susaryake festival manungda lyric amasung art exhibition ga loinana saireng saidinaba cultural thorum sing pangthokani Thawamasiga mari leinana tha ahum gi oina forum na puthokpa site gi pau che phongsu puthoki Togan ba civil society singna numit mangani dagi hena chongdana ba khangan khrabasu ngasi Manipur gi togan ba mafam singda thabal chongnare hiram sida civil society singna kan mamideng changlagani hari Thobal district police commando na KCP Noyon Kangbugi mioi ama thasi gi tarani palta fare police department ki PRO gi cherol amana phagalaba mioi atudi mutum khogen chahi nipu taru apokpa Kiran Kumar tentha Maring bandagi ni mangondagi China na saba hand grenade ama fangle hari hauzik sanabgi pau Ngasigi sanabgi pauda Lilong Young Social Service Union Lilong Bazar Imphal West na sintuna Anishuba Lishu Junior Boys Invitation Soccer Tournament Tim Tara Nithoina Saryatuna Lilong Konunglam Pakta ngasidagi Langthabal Kendra gi MLA Karam Shyam na hudokrai hudopagi thoramda Lishu gi President M Surendro Lilong Nagar Panchayat Imphal West ki Chairperson W Bankim Chandra Hana Social Welfare gi Deputy Director Oirambi S Mombi amade Hana Thobal gi CMO Oiramba Dr KH Radheshyam Su Saruyake Tournament asigi ngasi sanaki ba ahanba match ta MRC Chajing Mairen Khong amade KMLFC Kyamgai goal amamam chanatuna draw chakrai MRC ki goal adu ke Dinkuna Anishuba hapke yankai taruk suba minute chanke Kyamgai ki goal aduna Ranjanna ahanba hapke kuntramanga suba minute chanke hayang ahanba ground da AYC Arapati Maninglekai amade LYDUB Anishuba ground da AYLCA Arapati amade LCDC Mamanglekai ahum suba ground da NFC Naran Konjil amade AYLCB Arapati Mari suba ground da LYDUA amade MRC Chajing Mairel Khonga sanargani Imphal West District Football Association na Sinduna Thangmaiban gi Thau ground da Tim Nipal na saru yatuna chathariba ahanba laikhidraba Dr L Bhegachandra Memorial Invitation Football Tournament ke ngasi sanakibada Trukpu Nambol na YDO Konjeng Lamdongbu goal mari ahumda maithiba pikrai Trukpu gi goal singadu T Dhiren S Hirojit M Manglemba amade
Kantet Jisuna Chankibani YDO gi goal sing adu N Olen and Sanjoy amadi KH Biswajit na goal amamam chanki hayang SSU singjamai amadi Nero ka sangak phongba sanagani United Muslim Organization Yaripokna Sinduna Yaripoki Ajat Grounda Team Mapal Nasaru Yaduna Chathariba Second Open Veteran Football Tournament King Asi Sanaki Bada host team United Muslim Organization Yaripok Amadi UB SL Long Judging Goal Amata Chanadana Draw Chatray Ground Asida Chathariba team Tarani Thoina Saru Yaduna Chathariba Anishuba Open Youth Football Tournament Ngasi Sanaki Bada Milky Way FC Amadi ARC Kairang Goal Amamam Chanadana Draw Chatray Jharkhand ki Ranchi de chathariba chahi tarataruk makhagi BCCI Affiliate and Associate Cricket Tournament ta Manipur na Arunachal Pradesh puran chani taramari tamaithi pikrai Manipur na hana betting tawada apiba over yankai da wicket mapan turaga run chahunga ani lauke masigi pakhumda Arunachal Pradesh na over kunthraga mari da wicket loina turaga run maripunipan khak lauke ngarang Manipur ma di Bihar ga sanakiba match ta Manipur na Bihar bu run humpu da maithi pikibani Manipur gi mathangi match thasi gi tangkun ngomdoi da Nagaland ga sanarkani Heroes Foundation amade Tafaspa Tabungkhongna Sinduna Tafaspa Grounda Mamang Thagi Tangkun ga mathoidagi team nifuna saruyatuna chatharakiba Anishuba Geno Corporate Football Challenge ki knockout stage ki sanaba ngasidagi haukhrai ngasi ahanba sanakibada Top FC na SS Soundbo penalty da maithiba pikrai team animakna normal time da goal ahumhum chanaduna draw chatpadagi kick from penalty mark na decide tawada Tokna SS Soundbo goal Nipantare Tamaitiba Pikibani. Ani Suba ground ki Sanaki Bada City Hospital na Horia Enterprises bu goal Taruk Sino Tamaitiba Piki. Hayang Ahan ba ground da Endeavor Amade RK Furniture ka Sanagani. Ani Suba ground da Hero Hito Amade Ron Enterprise ka Sanagani. Sri Lanka ki Colombo da pangthokiba AFC Under 14 Girls National Football Championship ta India ki team da saruk yaruba Manipur ki sanaroi manga M Thahen BPH Anjali S Daya Eroja amadi KS Jubina Manipur ki damak thasi ki kungataret ki nungthil punghum tabada Imphal Airport ta thunglagani haire parents amadi guardian singna makoibu receive tawina ba airport ta matam chana lakna ba Amphagi General Secretary L Ranjit Roy na thatro pachero mana khanglaki Khairom Youth Welfare Association Yaripokna Sinduna Association asiki ground da team tarukna saruyatna first inter-district volleyball tournament hayengdagi horakani hari Khuman Leibaki Lamyan Bakanglo Mayang Imphal na Sinduna Club asiki ground da chatharaki ba Mayang Imphal Sports Festival ngasilosin kray loisin bagi thorom da Mayang Imphal Municipal Council gi chairperson TS Raj Mohan Councillor W Somen KL LK gi President L Ningthem Mohan na Thorma Poiki Hausi ngasinomagi oiba ay ngasagi pau ICR lampel pataki pangba pau gi matungin ngasigi khwaidagi sabagi chang degree Celsius kunga taruk dasmik ahum khwaidagi ingba degree Celsius tarani thoi dasmik taruk nungsita yaw ising manilgi chang ayukta chada marputra taruk nungthildana chada kunthra kataret nongzugi chang tarani thoi dasmik nipan mm ni Hausi Maruiba Pau Amona. Outer Manipur Parliamentary Constituency ngasi phawbada candidate tare na mirep chepisni na krai. Lagiba Lok Sabha Mikhala Sida Manipur People's Party na BJP gi mirep ta sogan na warep lokre amade Sarmila da Congress yawhana ba haikiba leite haina che Minister Okrami Bobina Pau misnu thungdokre. ISTV na pijaba Pau matang salojare mieng tabiri basing ba mukana konjari.